Ngizofunda kuphela verse 1. Verse 3 bese ngijobela verse 15. Ufundeka kanjalo bazalwane. Kwathi emva kwalezo zinto uNkulunkulu wamvivinya uAbrahama wathi kuye, Abrahama, yena wathi ngilapha. Wayesethi, thatha manje indodana yakho eyodwa oyithandayo uIsaka uye ezweni laseMoriya unikele khona ngaye abe ngumnikelo wokushiswa entabeni ethile engiza kukutshela yona. uAbrahama wavuka ekuseni wabophela imbongolo yakhe, wathatha ezimbili ezincekwini zakhe noIsaka indodana yakhe, waqanda izinkuni zomnikelo okuza kushiswa, wasuka waya entabeni uNkulunkulu abemtshele yona. Verse 15 uthi bazalwane, ingelosi kaJehova yayisimemeza kuAbraham ngokwesibili isezulwini ithi, ngizifungile usho uJehova ukuthi njengokuba ukwenzile lokhu ungagodlanga indodana yakho eyodwa, ngiza kukubusisa nokukubusisa, ngandise nokwandisa inzalo yakho ibe ngangezinkanyezi zezulu nangangezihlabathi zasogwini zolwandle. Inzalo yakho inqobe isango lezitha zayo, nangenzalo yakho ziyakubusiswa izizwe zonke zomhlaba ngokuba ulalele izwi lami. Hallelujah. Siyayazi indaba kaAbraham bazalwane, sukela lapho esewu-Abraham. Hallelujah. Inkosi imahambela ithi akaphume ezweni lakubo nasehlotsheni zayo aye ezweni uNkulunkulu ayeyamkhombisa lona. Hallelujah. Kwahamba ingelosi kaNkulunkulu yafika kuye. Wayesemdala nomkakhe uSara, esemdala kakhulu, sebedelile nje ukuthi bonke babe nomntwana. Hallelujah. Ingelosi kaNkulunkulu yafika kuye yamthembisa ukuthi uza kumthola umntwana ebudaleni bakhe. Kama ukuba uSara wake wangayikholwa lo nto, uthi yake abakhona yini into enjalo ngokwazi imvelo ukuthi sasesidlulile nje isikhathi sokuthi wayengathola abantwana. Kodwa uNkulunkulu uhamba uyalifeza izwi lakhe. Hallelujah. Noma ke ngenxa yokubona isikhathi engazi ukuthi hayi mhlawumbe ngoba khona abake baqala bazenzela bona becabanga ukuthi hayi mhlawumbe hayi inkosi yasho yona, kodwa mhlawumbe ake sizame kanje njengoba uSara wathi kumyeni wakhe ake ungene esipilakazini uHagari bamthola umntwana kanjalo. Wathi uNkulunkulu akuyena lo ebengikhuluma ngaye, ukhona engizakunika yena. Nangempela ngesikhathi uNkulunkulu ayisho wavela umntwana uIsaka. Siyaqhubeka isikhathi bazalwane, langana lithile uNkulunkulu uyakhuluma kuAbraham. Uthi akuze uAbraham ke manje, uthi thatha ke manje le ndodana yakho eyodwa oyithandayo uhambe nayo uye entabeni yaseMoriya uyoyenza umhlatshelo wokushisa. Uyaqanda inkuni, uthatha ezimbili ezincekwini zakhe, uqala uhambo lokuyonikela ngendodana yakhe. Akazange akuvula kusho khona ukuthi wayengomxoxela yena umkakhe ukuthi nangu uNkulunkulu esethi lutho. Wathi nje uNkulunkulu ngokuthe. Cabanga ke mzalwane mina nawe ukuthi emva kwesikhathi esizohlanganisa 100 years uNkulunkulu ebubhale ngani, uNkulunkulu siyajika nje futhi esikaleni uthi thatha le ngane wenza umnikelo wokushisa. Thatha nje le ngane wenza umnikelo wokushisa. Ukuthi mina ngiboni bazalwane ukuthi kangakwenza njalo. Kodwa sibona uNkulunkulu ezimangaliso ngoAbraham. Abraham akatsheli ngisho umkakhe nazo lezo inceku ayehamba nazo akaxoxanga lutho endleleni, ngoba ngisho endleleni umfana wayebuza
bahamba ey'thwele lezi nkuni umfana kuyahanjwa kuyiwe entabeni uyabuza ukuthi hayi baba ngiyabona umlilo esho ukuthi lo bezokuthungela ngakho isikhathi akho matches noma wini ngiyabona umlilo ngiyayibona iy'nkuni kodwa pho umhlatshelo sethi uNkulunkulu uzosibonela ngoba akufikanga kuyena ukuthi amquestion ukuthi awunkosi le ngane ongiphe yona ekudaleni bami usho kanjani ukuthi angihambe ngiyonikela ngayo kwavele kusho ukuthi wagcwala nje ukuthi ngokushilo angeke yenzeka Amen. Ngokushilo angeze njengoba eshilo angingabuzi lutho angingaxoxeli umuntu ngoba ngisho ley'ngeke uhamba nazo nje akazitsheli lutho ukuthi yonikelwa ngani kodwa bona wathi asambe siye entabeni kuthiwa bathi nje sebebuqamamana uyashiya iy'ngceku zakhe laphaya wathi salani lapha wathatha umfana waqhubeka wahamba naye mayithatha umfana eqhubeka ehamba naye uNkulunkulu ngoba wayethengisa ukukhombisa kusho ukuthi sport la izokwenzeka khona le ndawo wayezomtshela uNkulunkulu uma sebefikile kuso nangempela wamkhombisa uNkulunkulu ukuthi nakhi yakhe la uyakhona wafika lapho ngempela wazibeka iy'nkuni njengokohlelo lukaNkulunkulu lokuthi fanele ayokwenza umnikelo wokushiswa uyamthatha umfana uyambeka phezu kwezinkuni uyabopha uyahlanganisa konke ngoba uNkulunkulu ushilo ukuthi thatha-ke le ndodana yakhe uyokwenza umnikelo wokushiswa ngalesikhathi eseqede konke esethi hayi-ke sekuyisisikhathi ingelosi ezulwini noma singakufundanga siyayazi le ndaba bazalwane mhlawumbe ongayazi oyifunde ekhaya ingelosi kaNkulunkulu yamemeza yathi Abraham ungabeki isandla kumfana wayesethi akaqalaze wayibona inqama ibhajiwe ngey'pondo kwathi iyona okufanele ayithathe azonikela ngayo kodwa uAbraham ngokwakhe kwakuphelele ukuthi uyonikela kuNkulunkulu yingakho sizwa lapha ekugcineni kuvesi 15 ingelosi iphinde imemeza okwesibili ithi ngizifungile ukuthi njengalokhu uNkulunkulu wayekwenzile wayinikelile ngoba akabuzanga lutho azange azamngabazi wayiqonde ngqo lento entabeni njengoba uNkulunkulu wayishilo wasethi ngizifungile-ke namhlanje ukuthi njengalokhu ungangigodlelanga le ndodana yakhe yodwa iza kukubusisa nokubusisa inzalo yakho ibe ngangezinkanyezi zezulu uyacabanga ukuthi lezi busiso zaziyofika yini ukuba u-Abraham akalalelanga izwi kaNkulunkulu kodwa ngoba wathi ngizokwenza ukusho kaNkulunkulu ukusiyasho ukuthi konke kuzophindwaphindwa nenzalo yenzalo yakho izabusiswa ngenxa yokuthi ulalele izwi lami bazalwane kuyiqiniso konke sinakho siye sithi mase sinakho sithi wethu nanoma ngabe yini kungaba imali kungaba impahla umzalwane nomzalwana nabo ithi okwami ngisebenza kanzima eziningi indleko zami ingaza kanjani ukuthi cabanga uNkulunkulu ngisho kwezishumi ukuthi asikhiphe nje akasho-ke njengalokhu asho u-Abraham athi thatheke iyodwa ngoba vele kwakuphelele kodwa kuthina kuthi letha nje i-1/10 kuyena letha nje okukodwa okuyishumi kuyena kulokhu akuphe kona kodwa sihluleka na ukwenza lokho ngoba mase kufikile hayi ngizobala imali ngibale ngiyenza ibudget yami ngibona ukuthi no angikwazi mhlawumbe indleko zami seyingaphezulu nakwalo mholo wami beyiqhamukephi yona leyo mali izibe khona nje beyiqhamukephi sengizoze ngibe ney'ndleko ey'ngaphezulu usathane akusitheze nje ukuthi nginakho nje uqhamuke kuNkulunkulu wayingenzi njengoba inkosi ishilo ngithathe le ngxenye inkosi ethe eyayo ngilethe endlini kaNkulunkulu injengoba injalo bese ngithemba yena uNkulunkulu ukuthi uyazi ngoba bazalwane uyazi sizwa ngelinye ilanga elisha ukuthi kumfelokazi kade kunendlala kungani imvula kungekho lutho ethi qala ngami esho umfelokazi ethi sekusele ukhweshana lempuphu nengosana yamafutha ukuthi ngidle nomfana wami bese siyafa kodwa uElisha uthi qala ngami-ke letha kumina
impahla zakho la mafutha kwagcwala ohomo kwaze wadayisa waze wangabesa kwaphela ngoba wahamba walanda izitsha kwathi waletha zonke izitsha ongabanazo kwagcwala nje kwagcwala ngoba walalela ma ethi umprofeti qala ngapha kusho ukuthi khona imfihlakalo la ekunikeleni ukuthi nanoma ngabe kuthiwa ukuphela kwakho manje inkosi manje ike yathi nikela ungabuzi nikela ngoba iyazi uNkulunkulu vele mhlawumbe uthi uyavula kodrop wakho uthi thinta inkosi ithi thatha lento unike nangu umzalwane wakho uthi hayi manje uyiselodwa ayangeke kwazi manje nanoma ngabe yiphi impahla onayo ikuthinte inkosi thatha le mpahla nina nangu umzalwane uthi ayangeke zokwazi manje mhlambe hayi ikhona kona engcono kunale engifunayo kodwa ngoba ngakabi nayo ngisazoyidina le kanti uNkulunkulu njengoba ethi khipha le ngoba khona ongcono amen kodwa ke sithi nasingafikanga kongcono ngenxa yokuthi abangene uNkulunkulu siyithole siqilazekile bazalwane siyithole ingaqhubekeki phambili ngoba ngenxa yokuthi lonke sinakho siyagodla lonke sinakho siyacabanga ukuthi hayibo fanele ngiqhubeke nempilo singobani ukuthi singacabangela uNkulunkulu ngoba nakho lokho kuvele kuNkulunkulu okwethu ukuthi uNkulunkulu mayithe letha angilethe kuye ukuze yena lethe ungcono amen sizwa ku-Abraham ethi uzobusiswa ukuthi inzalo yakhe ibe awulinganisa ngey'nkanye ezihlabathi zolwandle nesasihlabathi zolwandle njengoba namhlanje sikhona ingenxa yale yakho so ukunikela siye enkosini singenalutho angisho njalo hayi ukuthi mhlawumbe ngoba uzothi umzalwane usho ngoba mhlawumbe yena unakho izwi lenkosi lisitshela nangomfelokazi okwathiwa wanikela kakhulu owakhipha ifadi eyodwa abanye babekhipha okuningi kodwa yena wakhipha okukodwa ngoba waqonda ukuthi yini ukunikela waye enkosini ngalokho okuphela kwakhe mhlawumbe nawe mzalwane wami akuhambi kahle nje empilweni namhlanje ingenxa ubona ukuthi hayi engathi mina ayisaswele kodwa khona nakho futhi makhuluye ngomnikelo inkosi iyakhuluma uthi ayikabi nalutho ngizokuyisa kanjani lokho enkosini ngoba ukuphela kwakho futhi nje mina iyabona inkosi ngiyixakekele sizesisho njalo umfundane inkosi iyabona ukuthi mina ngiyixakekele mangathatha lokho ngithi ngiyonikela ngizokwenza njani abantu ukuthathephi kona lokho kohlile kodwa yathi ukuthi hayi nenkosi iyabona hayi nginey'ngane mina fanele zidle lezi ngane ngizokwenza kanjani ukuthi kule pensheni ngikhiphe okwey'shumi kuyona ngoba hayibo khona noma singabisane khona konke ngizokwenza kanjani lokho ngeke ngikwazi nenkosi iyabona ukuthi ngixakekile kodwa akazi ukuthi angavuka nje ekuseni konke sekushabalala ngoba vele uqhamuke enkosini ungabona ngathi mncane nje uqhamuke enkosini inkosi mayithi asilethe kuyo isho ukuthi asilethe ukuziveza uNkulunkulu bayo ngalezo zipho esiphezona thina okufanele silethe nje okuncane ayifuni konke ke kuthina bazalwane akufani njengalokhu sisizile inkosi ikhuluma ngokuthi kwafanele alethe indodana yakhe ayithande kuphela kwayo akamquestiona uNkulunkulu wenza njengalokhu uNkulunkulu wayishilo kodwa thina kuloko esinakho uNkulunkulu ufuna ingxenyana encane kodwa sihlulwa ukuletha leyo ngxenyana encane ngoba sizicabangela thina bese sizibona silokusilele kulokhu kungenzeki sixakeke hayi mina angiphumeleli hayi mina ngangithi ngonyaka othile ngizobe sengilapha ya mhlawumbe umuzi wami ngizobe sengu-extendile awu-extendeki ngisahlala kuThuruma kanti inkinga ilapho uhlulekile ukuthi-ke wenza izwi lenkosi kulokho nakho uthembeke ukuze uNkulunkulu andise phela ngoba ngeke akwandise uma ngabe ezothelekile lokho ukodle ngoba sidle nembewu haleluya uma sitshala dala manje nake ingakho nje
sekuze kungalungi ngisho emasimini ngoba njalo sekudliwa yonke into ngayisabeni manje sabe badle konke ngabe uyothenga uyafika lapha yana uzothola imbewu ehlukile nje nexakile izokhipha imvilo emncane omngako obhashile kanti iqala wawuthi mangabe kwavunwa kwadliwa sakhula thina kuneyithunga ezayibazithathwe ziboshwe zibekwe thiwe imbewu ngene mase kufika isikhathi sokutshala siyotshala. Amen. Kodwa thina uNkulunkulu asiphe kona sikudla konke sidle nje konke siphinde silindele ukukhangeza. Uyacabanga mzalwane wami kodwa futhi kuningi ukucabangayo okuhle uyakufisa futhi inkosi ikwenzele kona bathi inkingi sekutheni kunzima mase kufanele uyonikela ngoba uyacabanga ukuthi ngizonikela kanjani ngoba kuncane ngizonikela kanjani ngoba umndeni wami mkhulu konke kubheke mina uzisho ukuthi hayi konke wonke umuntu ubheke mina la ekhaya kanti inkosi ifuna nje uyethemba lo enike khona qonda ukuthi uvile enkosini ukuze uNkulunkulu angenelele kulesimo sami angithathe ngilethe endlini yenkosi angithathe ngimnike umzalwane wamayithi lenkosi mayethi uNkulunkulu ikuthini ithi nangu la ngibonile akanakho lokhu uyakudela angithathe ngiyise yena ngayixoxa kudala ngathi ne kwathi ngelinye ilanga hey size ku-convention uzalwane wami engimaziyo sihamba naye siye enkonzweni ngiyazi ukuthi bandla isimo sikho kahle ithi nkosi sinedress intsha ngithengile esitolo esibizayo ithi mnikele idress uzolala ngani phambili manje mnike hayi bangabaza ngayithatha ngayigoqa hayi ngayibuyisela ngathi manje ngalelela idress intsha nje futhi ngoba impela le dress ela iyona nje bengiyithembile ukuthi nami ngizovela ngayo ngathi inkosi mnikele le dress ayolala ngayo hayi ngayithatha ngacela ngithathile ngathatha kona lokho bengivele ngingakho mina ngathi akunami sakusifika lapha phambili uzalwane wami nako wajabula umzali wami ngohlobo olumangalisayo wabusisa waqoqa mangibuya nje lapho ngathola amapijama kanokusho ahamba nenayidress ngaphezulu kwasina wangilethela uNkulunkulu esekulethela okubili uma ngibuya nje kuloyo nkonzo ngathi mina kanti uNkulunkulu njani yini umbona ukuthi uthembele kangaka ekutheni uma esho into wayenza ngoba usuke efuna ukungilethela umbono ngathola sengithola okubili kade ethi uNkulunkulu uthatha lokho ngathi mina ngoba yintsha nkosi ayikwazi uNkulunkulu ithatha hambi yomnika ngakwenza uNkulunkulu kanti wayesukukhombisa ukuthi amandla omnikelo makhulu kangaka ngoba uNkulunkulu akudlulele uma ukuthathile wakuletha kimi bheka-ke mina ukuthi ungakanani ngizokwenza inkosi ngosisi basi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 bbasibbas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 sibba
Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Nakathala. Hallelujah. Amen. Yes. Sizonikela bazalwane egameni likaJesu Kristu. Amen. uNkulunkulu le ndaba uma uyifunda iveza ukuthi uAbrahama waba nohambo lwensuku engaki entathu. Angithi Amen. ukuthi uNkulunkulu uthi Abrahama ngikunikezile lokho nakho akona kwakho okwami. Amen. Hayi haleluya. Amen. uNkulunkulu ngaleyo ndlela uthi Abrahama ngifuna ukuthi kulento nayo ungabi khona attachment, ungabi khona ukuhlangana naye, wazi ukuthi nginayo nje kungenxa kaNkulunkulu. Amen. Haleluya. Uhambo lwensuku entathu mina ngibona uJesu lapho. Amen. Elithi iBhayibheli waba sethuneni insuku entathu emva kokubethelwa. Emva kwalokho bazalwa thina.
hayi anizwa. Amen. Ngithi mina the time uhamba nobodwa unikele enkosini uNkulunkulu uyaphinda phinda. Amen. Yabona untombazane lo owayefakaza last week. Untombazane wakho sizenzile. Tozo. Tozo. So my mnyama. Okay, mangezwa kodwa ngithi mina imfihlo sekutheni uNkulunkulu umekunikeza umsebenzi oyithemba. Amen. Temporal. Kulo msebenzi loyo wathembeka kuye. I'm telling you, control kana. Ngikutshela yena ke into zokuthi imfihlo sekutheni thembeka lo. Thembeka kulento khonalo. Amen. Thembeka kulento khonalo. Amen. I'm telling you ukuthi eyakhe impumelelo ila kulokho okuphethe. Amen. Uqhamuke into ongenazo. Uqhamuke into onjani onazo. Hallelujah. Amen. Athi omunye ngiyakufunda izwi, ngiyakukhola izwi. Bese kuba inkinga ke mase khulunywa ngokweshumi ngoba akafuna ukukhola. Nkosiyami. Akafuna ukwamukela. Hayi hallelujah. Amen. Okweshumi nemnikelo bazalo we cannot stop ukukhuluma lezo zinto ngoba zingxenye yokukholwa. Amen. Wena bakuthi awufuna ukuthi ukuzwe ukukhulunywa ngakho. Kuba vele ungangeni nje wakhona endlini yesonto. Ngoba ayikho into ezoshunyayelwa ngaphandle kokushunyayela izwi. Yeah. Amen. Hallelujah. Amen. And izwi lenkosi ke ukulenza niyashaya ngithi noma sendele izwi lenkosi ukulenza kubiza enyameni bazona. Amen. Biza enyameni. Bamakhathini awungeke ulenze izwi lenkosi ubusekile umnandi. Nkosiyami. Hayi awalenzi. Ngoba noma ngathiwa sicela abazalwane abazopledge bezokwenza ama-pledges. Kushawa i-chorus lapha sidudulana zize la sidudulane ophethe ipeni nawe uyabhala nayo kuzokuhlungisana. Nkosiyami. Kodwa masofana uwenze funeka lithula ukwenza usober. Ngoba izwi lenkosi funeka umuntu ofuna ukuthi hallelujah. Umuntu ofuna enze izwi lenkosi funeka lenze esober. Yeah. Amen. Hayi hallelujah. Amen. uNkulunkulu intshumayelo lebazalwane ngoba sometimes ukunikela sesibona ngazi ukuthi nje just ukudlula passing by kodwa sijahe khona. Vana makuthiwa kuyakhonzwa leqala inkonzo nomisi ukuthi abantu hayi aphuthuke kodwa sijahe khona. Cha nalokho kubalekile. Amen. Hallelujah. Amen. Ngithe mina ke Tozo uma nawe ufuna into permanent dedelo tempo. Ngithi mina ufuna into permanent dedela ubutemporal. Yeah. Dedela ubesikhashana. Ngoba noAbraham naye wayephethe uIsaka. uIsaka wawesikhashana. Wafuna ukuthi amdedele ukuze kusale izinto ezipermanent. Hayi bo hallelujah. Ukuba wakwenzanga lokho Abraham ngaba ukho la. Ngoba iBhayibheli wena ngiyokwenza ube ubaba wezizwe eziningi. Amen. Inzalo yakhe yokuba ngangehla bathi zolwandle. uIsaka akasekho. Ulapho wena ukhona. Hayi bo hallelujah. Bekafana bekhona amen makhulu ngomnikelo bazalwane. Ngoba siphila ngawo. Ukhula nje ngoba unikeli. Ukhula nje ngoba uyancishana. Into zakhe ayihlangani nje ngoba uyagoqa. Hallelujah.
ndoda ithi kuJesu ukuze msindiswe yenze njani? Uvela uNkulunkulu uJesu ukhuluma nento esenhlizweni yakhe. Yeah. Amen. Uthi thatha konke nakho dayisa thatha unikela kwaMpofu. Yeah. Amen. Ngoba uNkulunkulu hayi haleluya. Awusanda sakho awusanda ngiyabona khona abadobayo ke manje. Badoba manje. Sisenkonzweni la inkonzo le namhlanje inkonzo yomnikelo. Amen. Ngithi inkonzo yakhe bazalwane. Hayi bo haleluya inkonzo yakhe bazalwane. Hayi awukasho nawe ngithi inkonzo yakhe na. Hayi awukasho nawe vula umlomo wakho khona uyimask. Ngithi inkonzo yakhe namhlanje. And it is not a once off. Funa ube into permanent. Ukuze na uhlala unezinto ezipermanent. Into zakho lezi esikhashana ngoba nawe ubambile lokho kwesikhashana. Ema uyadedela ukuze uNkulunkulu akunikeze